ki te tihi o Maru i nei e whakarite hīkoi pāreka ana ki taua takiwā āpōpō, hei aha hei whakanui ia Matariki. Ka whai wāhi te tire hīkoi ki te ako i ngā tikanga a Ngaitahu, e pāna ki taua ka hui whetū. E ngauana te mātau o Matariki, heoi e whakarite tonu ana te hapori o te tihi o Maru ki roto tonu i te mahana o te ana. Ko tēnei he me ka whakapiripiri ai a tātou ki raro i tēnei kaupapa. Aha ko hea hata iwi, aha ko nohia. Ko tīmata a rātou ki te kōrero ki wainga nui i a rātou. Ko kapo ake tēnei kaupapa hei ako mātauranga Māori hou o te mana whenua tonu, ko te whetu o puaka tērā ka hua mai, he tohu nui mō ngā iwi o te Waipounamu. Ko piki ake ai a puaka, ko piki ake ai a Matariki, ko ērā hei tohu o ngā iwi Māori, o ngā iwi tūpuna. He whakamaumahara hoki ki ngā tamariki i ngā mahi toi toka e ata ngaro nei, mā ngā whare pēnei e kite i tōna hiranga. There are 600 sites have been recorded in Te Waipounamu. Our work is really about just raising awareness of the fact that Māori rock art is out there in the landscape, and it's very fragile and needs protecting. He hanga rama te āhua nei, he oi he ai ki ngā kaimahi o te ana, he akoranga tonu, ki roto i enei mahi. If you have a hands-on activity where you're actually doing something, it really helps to cement that learning in your brain, and that's all our activities are based around that philosophy of getting hands-on with all aspects of Māori culture. Nā ka hīkoi tahi ngā tamariki mea rātau rama ki te hui whakanui Matariki o te taone nei, ka tū hei a pōpō tonu. Pere wihongi, te karere.